Nije problem. Ja se pomerim ovo. Ne, htjela sam da pitam, ja sam ovo. Ono nastavi tamo do prije do. Znači prodavci su prva liga ovdje. Prva liga, sve prva liga, roba prva liga. Roba prva liga. Šta je ovo? Ono tamo blizu. Čudno mi izgleda. Ne razumijete, ja to ne idem. Pitanje